Pisar Akakije Akakijević bio je običan, mali čovjek. Običniji od običnog. Smijehu su ga izvrgavali oni koji imaju naviku da se okome na ljude koji ne mogu gristi. A sve što bi ga učinilo sretnim, bilo bi uredan rukopis, prihvaćanje i novi kaput. Kad bi samo imao novi kaput, tada bi sve bilo drugačije. Kabanica. Moja kabanica. Petrogradom se pronio glas da se noću počeo pojavljivati mrtvac u podobi činovnika koji traži nekakvu ukradenu kabanicu. Za moju se kabanicu nisi pobrinuo. Sad mi daj svoju.